Kani gade Gapati CCTV. Ne kasngi ka khatnyau trek uyayong UMDC jong ka Omsning constituency uba don kupar Sumer ulawan man pensha si pajba halor kinong ilam ba menta jong kaseng UDP Omsning circle hagju kapor ubala pensharu ba wei ne kinong ilam jong ne kaseng uba Gilbert Nongrom ula eno kam na ka UDP Omsning circle uba don kupar Sumer ula pensharu ba kumba kalong mentahi kaseng UDP ha Omsning constituency kadang klan bat kadan ha pedang ka jingeteli bat nalor kane ula ongru bahaw bena jemang banwan ken sadan shushu sa kinong kersan ki weipat kiseng ki bansawan man punya sono bat ke UDP kaban penklan shushu yakni kaseng hakani ke constituency persyong perhat nam tak jingbat dimbiang parti dan interest parti ngila syem garai banga ku presiden umban salong kandidat juga parti na Omsning ngalarai bangan haitino mon subha haiba Gilbert Nongrom tang hadir bagi perskam 23 Januari nadu 23 Januari jonggo Januari along presiden lapan sekian ada Dr. Parwa presiden ada dalam senior wakil presiden in charge di bawah polling do ting hadir ke arah iterek keradon bun ke jingkela hai ke jinglong ji ilalong ilale kanu kikam ki bolong against ke parti hande ngi nang show meeting swakani ngi long bangin bu meeting third week ju April bangin sim ngi pan explanation ya kalau jinglong anti party jongi ba Gilbert Nongrom Hidden bok pa ni pat sim garak ni pat yo ban show meeting bangin sim action ni dari ban suspend dari da kajing mon so bahal ni ila resign no naga kum presiden jak circle dari ni bun dan bun kidong alam apoga circle mesti jungi bat bun ro ki ban presiden yes no bat ka part lagi jungi how nai me banwan bat sai ni ki preng ki bun ki parti jungi ki political party fair ki ban sawan no bat ka parti jungi po Omsning kadi kan kanang ai bos isu bat ki pai ba kinuli ban kuslai nama ka cik mi press release jong gini ki bakamele bagi dei ta ki nogelam bo ta ki spangut kalong ko ilam bakla na marban pesutho bakla ki ba ngada ngada sim gabuh ni mat ki press media ban pensha si ba bagi pai ba no song Omsning kim dei ban so artin ban long artin anda ngilong ki pas kem ban nak mi ki report ka streng jungi kanang kiu ti ngai scam ba nani skmat la ki press media ki sigi aj ki press bagi ong bagi design biang handai kum kilo ki parti kum bolo mentahi ke parti kan under process ban bentamai ki unit ba repair bagi sub circle ti la ki clear ni skmat kani kalong kila ban long kum ki beresh ben ke parti Kani gade Gapati CCTV.